chi bai ule tuna hianin class 12 economics part B chapter 10 employment and unemployment ti chungchang akhanin a continue na unemployment chungchang kan soi le don ania class masalama khanin video masalama khanin employment chungchang statistical data ang chi te a concept kan thil fe nang chi te kha class kan lo nei to ki chuanin tuna hianin unemployment chungchang kan zir le don ania engeni unemployment kan ti chu unemployment kan ti a hianin na thok lo rewat kha ani lova mi in thiamna le theihna anaya na a thok duwa amai ro chu na mu si lo chi khanin unemployed tin kan soi thei ta ni hemi engeni rol ban lo kan tiang si te vo big kan tiang si te ka tiang te kha chu unemployment a hian siar tel toran le lawa tin independency ratio kan ti mai no pangkum som pang hnoi lamang chi te le pitar putar kum som ruk chin chung lam bang kha chu henga hian siar teran ni ro bok ani ti kha lo theta ila unemployment economics clear na tang chuanin na thok du sin na a hmu lo chi khanin unemployed ti a soi thei kha anni te chuanin rural le urban unemployment lo en don ta ila rural kan ti chuanin thingtlang lam pang ani ya urban a chuanin khopu ani maya hlom lian deuh do pahnia kan thenanga pakhatna chuanin disguise unemployment ani disguise unemployment kan ti chuanin na thok turin engemaw particular area khanin hun khata khanin na thok turin engani mamaw aya tam na thok tu anom khanin disguise unemployment an ti chu nia hetiang hi agriculture a hian agriculture and related activities a hian a thlengna sa em a hei wang hianin rural unemployment a hian a ron da tel ta ni antirnanin bu engani lo kan lo nei ta a bu tin hunang vel te kan lo nei ta kan chung ka member kha banga kan lo nia kan chung ka member panga khan lo thok so ta ila ama ero chu mi pahni mo kanawe mo ka uwe mo kha lo thok lo po ni se kan nu le pa ne ke mai mo kha lo ba thok ta ila mi pahni aron tholo wa wang khanin kan thar chhuah kha a hniam pha lem lo thei ta ni kan thar chhuah kha ngai reng theya chu tiang ani chuanin a chuang lem ate kha disguise unemployment kan ti te chu lo de ta ni then seasonal unemployment hei hi agriculture and allied activities a thlengna sa le zual bi ka tin ngani fishing kan tiang chi ate quarry kan tiang chi te a po khan thlengna sa em eva seasonal unemployment kan ti chuanin hei a hming atang hianin season kum khata hianin ngani season chiliang kan nei ta ni na tho hun chung bi kha tem tlem kha lo lom ta tin lo nei na chun an soi le big ta ila lo nei tu te hianin lova hun te o mangaya tin anan hak le wangwanga bu tu hun te lo oma thlai thak hun te lo oma lo tho hun te lo oma bu seng hun te khanin anan all le dewa ram lova tiang khanin kha tiang khan kum kata hianin tharuk thasari thaba ki na tak takin thokman lawani aba ka kha chuan rem rem a khanin nan thok nge na an thok kan tia khanin na thok lo chun van ni chung lo mai theya ama ro chu khami an na an sorbing na a khanin kum khata khanin tharuk thasari vel ba kha na an thok man thin lawa ka tiang chi kha thingtlang khana tam em ani ka tiang chi kha seasonal unemployment kan ti chu ania chu kan thia thiam thei dan tu chuanin bu te po thlai te po a to hun te oma hemi hi chan pakhata chuanin irrigation facilities kan tiang chi kha thingtlang a chuna bekin tuila na te thalawa ro tui nge monsoon ro tui a khan kanin sorbing te me kai ngat em a ro tui etla that chuanin kan thlai har te po lo thina ro tui etla that lo tum phei chuanin lo nei khanin omjen nei mang lo khanin kan sok thei hian ani ka ti anga season na zira kan employment alo in thak an si te kan kum kha chunga season engemaw chunga na nei lo ka dom la yang si kha seasonal unemployment kan ti chu nei ta ni ti chuanin urban unemployment alo kai ta ila industrial unemployment ti le educated unemployment ti kha lo oma industrial unemployment kan ti chuanin industry nge factory te le manufacturing industry kan ti ang zong a khanin atlang puin urban a hianin ka tiang kha ai MNC kan ti FDI kan ti ang chi te le dor lian ang chi mo thil siam chhun ang chi kha khopui lama hian sorbing tlang pui ni ka ti ang chi a technical amo technology a change alo ma wanga na thok tu in na a chan ang chi te khang te po kha hom theyanga tin engani kan production capacity a chan chuan economy khanin
recession kan ti te boom recovery khang zong khawm thina business cycle kan tiang chi khanga wangte po kha ani thei boka helaya industrial unemployment kan tiang chi hi chu mi in na tho adu sia amaro chu thil siam chhuana timeng output nge production kha a thiamna ne khana lo in mil lo thei bok ta ni ka tiang chi kha industrial unemployment kan ti chu ni a helaya nge ni KFC R sa hem hin thin khai lo ni ta a ti chuan in KFC ang chi te Mizoram ate po mo example me tan aron chuk ta ati khan engemaw chena R sa hem min ang chi kha aron lu alan na chen kha om ve thei da nei kha ti ang chi kha industrial unemployment kan ti chu na huam theia tin educated unemployment ti kha om ta educated unemployment hi thlen than nge lom lian bara chuan in akuma telin college university kan ti nge le higher level theng point higher secondary level theng point zirlai hi anoi zateli kan chuak mo mai ni amai ro chu kan economy kan thia job oriented lo lu tukin kan lekha kan zir tlang puya ngani kan na kan economy a kan production a sang si lawa production sang tur chuan na thok tu kha ma mo tama na thok tu ma mo tam tur khan production a sang si lo lai taka khanin ngani zirlai le ka thiam tak tak na nei lo kha tam tak kha kumtin kan chhuak ka re tin soita kan khanin kan education system hi job oriented lo velu to ka hei tu na chuanin NEP new educational policy sani som hi ron chuaka hi kum hi thum nu vela jo kan hmang tan tura kan ngai ania hengai hianin vocational course kan tiang chi te garments kan tiang chi te le ngai engineering lampang khatiang course lampanga ngai professional course ang chi kharong kalpui antum view boka te chuanin employment exchange hemi urbanization pakhat bok chu employment exchange a hian ngai kumten hin soitong khanin zirlai le khathiam tak tak nuai tel khan chuaka ha ta khanin employment exchange a khan anumen register thina ti khan employment exchange in register zat kha aron pun tam thin ema wa khan educated employment hi apung view boka ti chuanin data lo en joita ila kumsanga zakwa somrup pakhat bor vela khanin mi nuai som thum pani 32 lakh vel hi employment exchange a khan in register sani le pariata kha chuanin mi nuai zang hi som sari vela no pungta ni alet red velin employment exchange sa in register na nei lo mo le ka thiam na nei lo kan ti kha an lo pungta ni khang te kha rural le urban a than pa bi ka aron da te chun dia ti chuanin youth unemployment le women unemployment ti hi a common a om iti mayang rural le urban a thleng thei ve ve nia youth unemployment kan ti chu abik takin mi thalai kumsom panga tanga kumsom ni pako in karina nge na thazo white collar job kan tiang chi an base hi awanga lekha la zirang chi te entiran mh huak iloni ta a ti chuanin helaya intrenom loka khani agency te lo ama ta khani lo som ta che na te po kha thok tur khan lo som ta che ama ro chu a ai chuanin ka inzir le hlekanga MPSC nge khatia khan UPSC ate exam ka beyang iti awanga nai tholo mo white collar job is on the base here awanga na thok loi om chung chi kha youth unemployment kan ti hi chuna huam thei ta ti chuanin women unemployment hilo en le thok tai la kan soi to ang khanin thingtlanga hianin abik takin mechia hian school an kal rei lo tlang puya pasal te pon rei ma a ti chuanin 22% roughly 22% are employed hi mechia na thok ro la tangin za somni panhi vel che hi anga employed kan omani chumi na entir chu pe chedin mun kha india ram angai to khanin kan society azirte kan caste system azirte kan religion awangte le less mobility of labor awangte khanin ala niam hle ani ti kha aron tarang le ta ani common types of unemployment galo en le donanga common types of unemployment kan ti hi chu both rural and urban a thlengtlang puyang chi ho kha khanin don ta ni pakatna chuanin open unemployment kan ti hi chu ngani na tho tur du si unemployment kan tiang kan silfi niang tho khani maya na tho du si thiamna le theihna po nei amai ro chu na mu si lawa mi re ta ka om khanin open unemployment kan ti ta ni hemi types of unemployment hi chu part a lampanga po khanin na oma part a khanin chapter 5 a khanin oma ain pe tan chuanin
kha te po kha lo chiar chi ani yang open unemployment kan soi ta kan khanin ngai ni mi in thiamna le theihna po na ya le kha thiam tak po lo ni theya ama ero chu na nei lova rei ta ka om khanin open unemployment kan ti chu ani ta a ti chuanin structural unemployment ve thung he chu ngai ni structural change kan ti hmasawnna ang chi tele thil siam sona industry ate kan techniques of production ang chi labor intensive ni thingka capital intensive atang ten ngalo in son ta tin khatianga khanin antinan factory lo thokta a factory a khanin khol an bun thar ta ni khami kha enkol operator khanin thiamna le theina kha nangba khan ilo nei si lawa itimayang izir lo lampang ang chi takat ti kha lo ngai ta training te khai ngai le theita ni khatiang chunga nge I training chung le ang chi te izir bel le ang chung ang chi te emo nadanga in son na ang tur chi atana khatianga hun rei lo te chung atana nai mu lo wang chi kha ani ve theita a amai ra chu structural change ani ang tak hianin athiam le timayang a thei kha alo chok ve le thei bok ta ni khatiang lo en kol thiam halo om ve theya midang tan khanin nangma unemployment a kha midang tan chuanin employment alo chang ve thei thung ani ti lai kha structural unemployment chu ni ya under employment hei hi visible le invisible an thena under employment kan ti chuanin nge mani thiamna mila na thok lo kan ti ang chi ho khani ta ni ma lai lo ni ta a itimayang com lai lo ni a ti chuanin ama ro chu in khuwa kharin angan worker emo driver emo ang te khani lo thok le ta ni khatiang chi khatiang nge poso pani po ina anti thei itimayang mo sarkara polu don ta se poso pani level ina anti thei ang chia na iwa engage de yang chi kha under employment kan ti chu ni ta ni ma aum zia bera zonin ma ni thiamna le theina mil ni lova na kan pa thona ang chi kha ni ta ni ti chuanin hei hi visible le invisible ate kan thensam le a chumi hmain under employment kan ti a khanin chuti lo poina soi thei dan chu mi ina enge full time job anei lo ang chi part time chawar ha tho thura mu chi te po khan thei tho bo kani anti kan soi ta kan khanin class masala ma khanin india ma hianin man hour a day mo mi pakatina dikhatat na so a tho hun tur chunga ngari hisab hi dar karya tani dar karya thok tura be si ani amaro chu mi in dar karya thok tur khanin dar karli chi na tho tura huang chi khatiang te pho kha under employment hena huam theita a the chuanin NSS national sample survey ina statistic ta lan dana chuanin mi in kar khat chungin mo 1 week chungin dar kar somni pariat ni khat le chan ve ang ve la kan chu dar kar potling lo ni le chan ve mo dar kar somni pariat chi na tho chuanin ngani extreme under employment a khan an jiak lu tani ti chuanin mi in dar kar somni pakwa tanga dar kar somni le pahni chunga kar khat chunga na tho thuram moni chuan limited under employment anti in an soi ve bok ani ti chuanin visible le invisible khala wen don ta ila visible under employment kan tiang chi chu tuna kan soi ta ang khanin mi in ni khata dar kar e tho tur nei thok tur ngai ani la ya dar kar li chi na tho ang chi mo full time na tho tur mu lo ang chi kha visible under employment kan ti chu nia invisible a chuanin example pakhat kan soi ta ang khan kan thiamna le theina mil ni lawa mo kan qualification mil lo da wan na kan ba tho ang chi kha ani be thung ta ni doctor Zirtirtu ka amai ro chu helaya nge driver ten ro om de ta engineer jizira amaro chu pio nang ten hai thok le de ta khatiang chi kan thiamna kan zuzir kan qualification mil lo lu to ka na kan huang chi na chu kan hu thau khatiang chi kha under unemployment te chu ni ve boka tin frictional unemployment hey chu ngani due to imperfect mobility of labor kan tiang chi te po ka hom thaya hun rei lo te chunga ta na na nei lo a omang chi khani ta ni kan soi ta kan khanin khoi ai mo na i lo thoka factory ai mo ngai thil siam chona dor ai mo po lo ni ta che thlakata khan che sin khati lo hlo ta ni amai ro chu i hlo ka chon ni lung oi me thei nang ma kha i satisfy lo ti me yang ya tha khan no mi lo ti lo wang khanin
kan zirbel le zok te ang ka zirbel ang na danga enge kan in sorbing le te ang te khan thil dang po khai ti le de the ta ni khatiang hun chung enga mo chunga na nei lawa yom ang chung kha frictional unemployment kan ti chu ni ta ni ka kha to zong in frictional unemployment chu ni me ti chuan cyclical unemployment he chu he china ka soita ang khanin structural change ang chi te le economic kan economic a hian business cycle kha in shet karinga part a lampang a khana oma business cycle a chuanin recovery ti te boom recession kan tiang chi depression te khawm ta ni khatiang economy ina mo kan chum kan tho chu alo that lai emo khatianga kan economy din mun lo ithlak lai kha business cycle kan ti chu nia chumi kan economy lo niam lai awanga mitam takina na an chan thin ang kha cyclical unemployment kan ti chu ni ta ni business cycle chu omreng angania economy kha chereng thei bik lawa mo achai na ro in recover achai na ron par chuaka timayang buma de kharon thaka ka tianga ni kha chuanin hemi cyclical unemployment hi chu aron revele methin ingtin nge kan ti chuanin economy in hmasawnna anei don chuanin kan sweta ang khat increase in output ania output om tur chuanin engani na thok tu production producer tur kha kan mo ta ni workers kan mo ta ni te khan demand for labor ro sanga demand for labor chuanin income ron generate income san chuanin demand ron siam le a te khanin kan economy kha asang zon ron kol ve le thin ta cyclical unemployment hi chu economic nga business cycle azirania business cycle a hniam la ya nga kan economy a hniam la ya mitam takin na an chana a that le do hnuwa khanin aron recover le be thina ni ka tiang chi ho kha common types of unemployment kan ti te chu alo nia causes of increasing unemployment in India ti kan lo le do nga pakhat na chuanin a point hi toita te ga ro soi fi thamei do na ni slow economic growth kan economic growth rate hi asang lo athang lo ve em a tuna phase chuanin kan tla hiam le to zo ka ni kan han thang ve bio thina kan tla hiam le to zo ka ni kumsanga chu ko somnga chho bor ve la khanin 3.2% velin kan economic growth oma ti chuanin sani som bor ve la chuanin 8% ve la te nia achain 8 something te po han pe la amaro chu he kan thinga tunla kan bo ruak covid case awang hianin mitam takin nan chana kan GDP po hina tur pha ve mema tuna hianin kan GDP growth rate 6% vel bor anga chu ta nia kan GDP san lo miu chuanin enge mi hina GDP ron tlak niam chana hi helai hian unemployment lai taka hi ron thil le ta ni asan chu production a thil siam chhona lama han kan tla che em a thil siam chok tur chuanin ka thok tu labor an mangai ani labor roi tur chuanin enge thil siam chok tu te khan thil siam chok khan angai reng an thal thei khanga ya amai ra chu demand te ro ta niam em a ka tianga wang khanin enge ni mi dam takin na an chan kha ngai ta thina ni tu chu slow economic growth a chuan pakhat na lo ni ta se tin rapid growth of population mi pui kan sianga India ram chu khovela po second largest population kan nia an project ana phe chuanin kumni kumthum nu vela phe chun China hi kan pel thok to meng ati te khania amai ro chu emi growth of population ina helai aron in relate ana chuanin mi pui kan punchak ang ai hianin na timayang job opportunities employment opportunities ang kha apung chak ve si lawa chu wangin na nei lo mo increasing unemployment na nei lo khatam tak kha akumatelin aron pungchuak karon om ta thina ne tin agriculture seasonal occupation mini wang hianin kan soita kan khanin heng agriculture seasonal occupation ti te lack of irrigation facility kan ti te joint family system kan ti te hi huang khat ang deuh ania ani theina chara over hemi ina thlen tamber chu ngani these guys unemployment kan tiang khani ta ni agriculture te po hi kan soita kan khanin kumkata hianin tharuk thasari ve ba khi lo ne na hian huran hmangman lawa aba ka kha chuanin thil dang rem ang chi tan casual da win mo na khan thonga thira tin lack of irrigation facility hemi kan soita kan chi khan seasonal occupation ani na ang chi khan irrigation a that lo chuanin monocropping kan tiang chi te kalpui angai ni multicropping te kha thei lo ta ni multicropping kan ti chuanin nge mun khata lo pakhata plot khata
ngay thai pan hi pathum ang chi kan chi nang chi te kha nia ama ru chu irrigation amu mal lo em awang herin ka tiang na thok tur ang chi kha kan hu bel thei lo ani achan chu rain water a mo monsoon a ha ka in ngat thui lu tu ka kum kata khan in thai pan hi thai pakhat ba kan ching man tak tak awani tin joint family system china kan sweta ang khan in india ram chu ngay kan pi le pu te thlenga cheng ho dil chi kan nia mizo te pok an ni tho hi mo ramdang america ang chi te te chuanin kum som pare tan tlin chuanin mi kha anin dang thina apartment te an lo sana an mani rin chom thina part time job ang chi kha achan chu khati an ti thena chan kha chu na tho tur khan phumei zela ni part time ang chi khanin school kal pate khan na khan thok thina amar chu tu tiang chu ti vengo donel mizoram manga te po ania india ram hun tam so ka te po ala ti theilo ni kan la chang kan to lo wang te po ania chung koi kan la om dial diala tin joint family system awang hianin this guys unemployment khan pungna sa kan ti chu achan pakhata chuanin kapile pu khan hlo an lo nei ta ni tro chu wang ke kha chu na po lo thok lo wela kalo om me thei ti na ru pu tam tak thala ya te po khan om the nia khatian chi awang te po khanin unemployment kha pungna sa em a tin decay of cottage and small scale industry cottage chu in te ani maya small scale industry kan tiang chi chu nge ma ni in le lawa na kan tho the ang chi thir den lang chi te le kha tiang small thil siam chho mo artisans tam tak khanin British regime noya India om wang khanin artisans tam tak khanin naron chana achan pakhata chuanin industrial revolution aron chuaka nge small scale industry kan tiang chi kha aron nek chuaka thil khol mangin mo capital intensive technique kan tiang chi khan machine thil siam chu aya rang si thasi tlo si tlom si khan aron siama ka tiang khanin nge ni natam tak chan khan om pha ta ni tin loss saving and investment helai hi inadequate or scarcity of capital te po kan tia saving investment om tur chuanin saving hi kan nga ngai ani ama ro chu na thok tu le na thok kan tam miu lo wangin kan production a sang thei lawa saving kha kan nei tam thei lawa te choni investment kha pun ngai na om lawa ka khanin enge burden har sana tam tak khamin siam thei boka tin imperfect mobility of labor enge ri na thok turin na thok tura mani khuwa mani ram mani le lo han cho sana mundanga han omang chi te kha kan har satlang em mizo te pok an ni chi a heng hi achan ni theya ti chuanin kan trong har satna wang mo language barrier te ni theyanga tin asik le sa kan ngai nat lo wang te ka tiang te pok han ni theya mi nge mundanga khan narem chang ka om ti kha sereng ma se na thok tur khan mani in le lo chhuah san ai chuanin mani in lama na thok lo lom kha du thanna sang ta kha kan la nei thina kha tiang wang te pok khanin kha imperfect mobility of labor kan tiang te chu ni ta ni khang wang te khanin india rama he unemployment kan ti hi akuma telin kan pung tol tol ni kan soita ang khanin educated unemployment te po oma kan te po zirlai kumtin university mo B.Ed te ale kha thiam tak tak kha kumtinan chu ka ni ama ro chu na kha an hunghal zel si lawa na kan han tia khanin atlang puin organized sector a sarkar amni amo ka tiang thade olek kan hoi ko lor job pang che kan be sei tlang pui sia ka wang khanin kumtin hianin unemployment hi kan pung tol ani india rama hianin ti kha laina sei tum chu ni ta ni economic consequences and social consequences of unemployment kan en le do nanga amasa zo ka tan chuan economic consequences of unemployment kan enanga pakhatna chuanin loss of manpower antia achan chu mi in kan soita kan khanin lekha lo zir tanga emo thil dang lo train tanga amai ro chu athiamna le theihna ang pochhuak tur khanin na kha mulo ta ni khatianga khanin a manpower a thei ang chi po kha engani a hlo ve hial thei ta ni antiran iti tangin engani mobile nge siamna ang chi te amo power and electricity lampang te khatiang siamna kha lo train chuak ta ni amar chu khatianga khan na tho tura hu miu si lo kha chuanin a practice lo rei chuanin nge mihring chu thil kan thei hil le zunga khatiang chi ha kan ni wang khanin na mi na hu lo rei lu tuk chuanin an ni turang khan ni chuak phato lo thina ni khatiang chi loss of manpower kha ania chu chuanin production mo thil siam chona lama te le
output kan tiang song song a khanin a che zongin a thalo zongin khonga nei thei ta tin hei tuna khambi ina aron som chi loss of output khani ta ne mi na nei lo reilu tuk chuanin emo na tholo meu chuanin ama tang khanin engma economy a khanin siam chho emo thar chho emo kha om don lawa khatiang chi khan economy kha thalo zongin khong thei boka tin low capital formation kan ti chuanin engei thil siam chho na tura ta na thil tangkai kan va siam chho na ang chi khan ta ni kan soitak ama khang ka soi tawa capital formation kan ti hianin engei ni eral tur thil kan tiang chi kan va siam chho te ka hom lawa chu tiang ni lo antinan ice cream siam tur chuanin freezer emo kha tiang deep freezer ang chi te kha kamamo ta kha tiang ang chi te thil siam chho na tura ta na poimo kan va siam chho ang chi alo niam lutuk ang chi ten emo a operator tur an hatok tu tur kan claim view amo kha chuanin le helai kan soitak investment ang chi te a claim lutuk kha chuanin engei ni khami a claim lutuk kha chuanin kan economy kha thang thei don lo chu mi a claim na chana chu unemployment tam lutuk wang khani ta ti chuan economy a khan engei ni a thanna tur economy thanna tur kha na satakina dal thei boka tin low productivity kan ti chu production per hectare of land emo production per head mo be pakhatina athar chhuah tur zat ang chi emo be pakhatina mun khata tanga athil thar chhuah thei ang chi kha helai manpower a inzom thlave kan ho hi an hliam miau chuanin employment kha sangai na om lawa mo kan output sang thei lawa output sang lo chuanin income lo tlan hiama income tlan hiam chuanin demand lo hiama demand hiam chuanin thil siam sok tu na lo tuara stock anga lu tuka sale vak te kha ngai ta te khanin nge amiro ite kha a bantir tiwang unemployed a om tir te kha lo ngai thina ne kha tiang ani wang khanin kan production kan thil thar chu mun khatra kan thar chu kha alo tiab lu tuk engei na thok tun tlem chuanin alo hniam lu tuk le don ta ka tiang ji khan economy kha a thalo zongin a hong veu thei ta ani unemployment hianin ti khani a tin social consequences kan en le don ani social consequences of unemployment wa han chili kan nei le a low quality of life e chu lo thei lo ani engei ni unemployment ina athen ani wang khanin kan quality of life unemployment kan tamlu tuk chuanin emo min na tholo chuanin output a nei lova output a nei lo chuan income a nei lo kan ti kha income a nei lo na chuanin engei ni low quality of life a khan om don tin ani a chu poverty ri khani me ta ni an nei turang ti me ang na thok se an nei turang chi kha tam tak kha nei thei lo chan tam tak kha nei don tin ani a tin greater inequality unemployment a san lu tuk chuanin full employment emo employment chu nei vek tai la chu kai in tukla kan sumla lu kha lo in thlau de po ni se anei le nei lo kha te mayang chu tilu tukin kan dang lam lawang ama ro chu na nei le nei lo wa be thung chuan pakhatina thok chu lo to pa pakhatina thok chu ka tiang ani wang khanin angai ni in unequal distribution of income kan ti mai mo mi hausa le mere the in kar zaulu to kong chi kha lo thleng thei ta ni tin social unrest engai van tlang khotlang tilung muang lo thei thil terrorism kan tiang chi te engai so na chil che sang kha unemployment a wang om thei bok ani mi amman lu tuk chuanin thil te lo ringot thei ta kha tiang chi ang deuh khanin engai ni khotlang atilung muang lo thei bok ani unemployment an tam lu tuk chuanin man lu tuk chuanin mi na lo valu re ringot thin ka tiang chi te kha om thei a tin class struggle helai greater inequality ang deuh chi khanin mi hausa le mere thei in kar zaul tuk khanin engene social tarmal kan te boina te po kha thlen the nia kan then om state ta te po nagaland te po hian hel tunhai hian tunhai tila tunhma deuh khan an ngai kan sevena em ma khang te po kha chan bulpui bera chuanin nge hemi social tarmal kan ti mai class struggle he wang ani mi hausa te le mi re thein kar zaul tuk du lo khanin te khan ngani hel na kha an chok chu kha then khat khan kha tiang chi kha lo thleng the nia heng zong te hi social consequences of unemployment kan ti chu ni ta ni suggestion to solve the unemployment problems ti khala wen le don taila toite te kan lo soi thale me anga increase in production thil siam chhuat war tur ani an tia era chon agriculture and industry
ang lampangate war turania small and cottage industry kan tiang si mani ilum patanga tho thei ang chi te wara tin ngani foreign trade kan te export abi takin thil thon chhuah thei thil thon chuak te meng ram pon thon chuak thei tur khapa thil kan siam tam khanin ngani unemployment problems kha midam takin na kan siam midam tak tan na kan siam bel thei don ani ti khan ron suggesta panthina chonin increase in productivity mi pakatina kan thar thei zati pung tur chuanin ngani kan man ruwa ti mayang khatiang chi te amo mi athok tu mo kan pun kha lo ngai ni increase in production tur chuanin na thok tu kan pun ngai farm pakat rangin entinanin farm pakat khanin nikhata khanin changsom khalo siam thingta se na thok tu panga na thok tu pathuma roi lai khain changsom lo siam ta se na thok tu panga roi kha chuanin changsom ai tam kha siam thei nge yang changsom panga emo lai kha lo pung thei don ta ni khati ang chi increase in productivity tur chuanin nge na thok tu kha kan pun ngai don ti khan ron suggest le boka high rate of capital formation khati ang do chi khan ani a investment te po khu manga ta hi chuanin capital formation kan te hi chuanin investment lampanga te po na sa zo ka tran lak turani a industry kan tiang chi ate khanin na thok tu ngai ni kan roi dan tur ti mayang angkha ti pun turani a atlang puin hemi lova hi chuanin ngai ni output ratio capital output ratio ti hniam khan ni thina capital output ratio hi han soi zoi ta ila kan capital output ratio man lai me ki 4.3 ania hemi hi zia bera chuanin capital output ratio kan ti chuanin thil pakhat siam chuak tur hianin ngai cheng khatman thil cheng khatman siam chuak tur hianin investment a hianin 4.3 vel cheng li bor vel hi investment capital formation ta hin manan thina ni chumi zia chu sarkar hin poisa tam takhi asenga amaro chu alak luang tur chi kha atam lo le tina ne ya chu atlem theyang ber capital output ratio kha nei tum turani ti kha ani bok ta ni nge sum thil siam chok turin atlem theyang ber sum sen tur ati na ber ani chu tin dina chuanin help to self employed persons nge mania ezon na dap thei tur chi kan tiang kha tan puina pek ang chi te mo engineer an ni chuanin an mani in dor emo nge an construction site ang tur chi te honsak ang chi te tin katiang le thiamina an thiamna bik te sound engineer an ni chuanin nge ni sadio hong tura pui ang chi te katiang khanin sarkar lampang atangin malakna self employed person te tana ol samjok turin palana turani loan te mo credit ang zong ol sam taka an mu thene turin sarkar atangin tanpuina turani ti kharon suggest le bokani ina chuanin educational reform antia educational reform antia chuanin kan shega kan education system hi ajok oriented lo ve lek buka nge sarkar khanin educational reform antia chuanin na hoizongin entinan vocational course kan tiang si te katiang hoizong khanin zirna hi kalpui turani tin university train khata phe chuanin hemi a suggestion a textbook aron je dan taka phe kha chuanin engani tumbik le enge thil ni tumbik an nei chau in emo katiang khanin university te po lu tir tur ni se tiang te khan ron ti helani vocational course kan tiang khanin plumbing te carpentry katiang song kha a hom thei katiang tura ta khan mi man tla turin mi cher chhuah tur mo le kathiam satlengot nelo digri nei ringot nelo man tla tura mi cher chhuah kha atum tura ni ti khan aron soile boka tin technique of production thil siam chodan hi technique of production hi chi ni angin kan than theyanga capital intensive le labor intensive hi ramma modan ang zelin mo indiram chu kan thenga developing countries kan nia sanga ko somnga sanga ko somnga tanga sanga ko somriat le pakwa ang vel thleng ka chu underdeveloped countries kan nia ti chuan sanga ko som ko pakata NEP kan nia tangin developing countries tia shet kan lo ni veta ka tiang khan india ma chot employment mo na la sa ni nam thang mek kan nia wangin ka wang khanin kan technique of production ate po
capital intensive lam ain labor intensive lam kan ngai poi mo kha angai ngei capital intensive kan ti chunin khol thil kan man nang chi angai a khanin atam thayang bera mi hring tha man theihna tur lampang kan ngot kan ngai tu angai ani ti ngai dang kha rom le boka tin cooperative industry te khanin nge competition ngor ni lawin mi atam thayang beran chhor thina tur tang khanin hemi cooperative nge inzom khomin mana turani ti an chi teron oma then importance to employment in plans program zanga ko somnga a khanin ngai planning commission adinga ti chuanin 5-year plan kana nei chho chara achangin nge 1-year plan ang chi kha rolling plan ha kan nei le zawa ti chuanin 12 5-year plan kan man lai mekin chang ni le som pahni atanga som pasari kan cover tur lai 12 a khanin chang ni som pali a khanin modi sarkar aron dina khanin niti ayok in aron thla kan planning commission kha niti ayok hei poi think tank thonia planning commission thak tu ania in ang deuh rengani atuma chu thumun deuh rengani chumi niti ayok chuanin niti ayok amo planning commission po ni se kan selu lai chu in textbook siam lai hi planning commission hun lai ala ni khanin engani sarkarin plan asiam rengin 5-year plan ani emo asiam rengin na thok tu employment generate thei tur ang zong in plan ka siam turani tiang si te poverty alleviation program or unemployment kan tiang si ata po khanin chi chang chapter 7 a khanin lowen chonin buanga som borvel kharon oma kan thiat lar ber tur chu nrgs kan tiang si te kan te po khani zain hlona kan tiang si kha mi in na tho chuanin lo mu turani ti plan khani ta ni mun tam taka chon man sual te polo ni thina ngani khol thilan mana a poisa in sem le me ang chi te po khala om thina amara chu aski mina atum dana chuanin mi in na tho lo nge na tho hlu ji a hriata a tho lo nge alak tum kha a encourage tum lai chu ni ta ni ka tian chi khan plan program sang ate khan employment generate tur lampang kha war turani ti de kha aron suita ti chuanin suggestion hengoi suggestion aron nei chu ni ta ngani chapter 7 kha heina chapter 10 heina in relate achan chu poverty alleviation program anti pap anti mo unemployment alleviation program kha ai tum mun thawani wangin ta hen ron ziak to lova kha chu kan soi to lova nga sar pakhat khanin soi thawa wangin helai chu kan soi to lova nga ti chuanin kan khai khom theita ani chu unemployment le employment chungcha kan zera india ra mai hianin 36% vel hi nanei kan nia abak hi chu nanei lo kan ni ti khanin unemployment le employment chungcha nga chuanin kan zirlai chu kan lo zota india ram kan din hunte kan han ngai tuanga educational reform kan ngai jiate le na mi ina anlo zona satdante han ngai to phezon han nei lo kan tam ngai to hianin kan economy hi athang view zo ka mati me to rania amaro chu kha kan suita han jobless growth te oma kan economy thana khan na siam pel si lo chuanin omje nei lo me ni ti ngai dan te kharo om ta han te ha kan ru lo om sela ti khanin kan zirlai kan soi the chu on me ta sela